Kublai te kita umno tu sya. Keteng Kelly nombri. Okay. And pidi puran ni hang ni film ni boleh belak pi next. Next ka senar. Senar. Pak komen hoy. Okay, fine. Dekat syua kata pila ada film ni. Ngadang Gibala ada shoot musya. ngidang impedep ra jongkong laki. Ha. Dakin mau. Okay. Te mentasi push ni ka International Film Festival ni. Tapi semua kumno halor ka ni ka. Kun bi semua baga jela jungi kala banwara ekat ka ni ka festival. So men part nomor ba kali first time mah international hapo Meghalaya jungi te so bagi nyok kundu ki actor ki director ki ba banabar te so men palat hi. So kun pini interact ni. Kita lagi Bollywood stars banwan mah. Hoy. Ha, to saya interact bah pergi. Terus kau ngomong kuat mesti personally pi mata pirang la train ni pirang pulih na. Kana kuliah. Happy pulih hai ipan. Kuliah hapo Morning Star College. Morning Star College okay. Pilih ka? Kadang lika second sem. Second semester jong ka BA. Hoy. Okay. Temut pi na happy poi kum no hani ka por ba pilih films. Poi kum no shi films semut. Hanu ru kam pi poi nakang. Long na family jungi baru ni dan haka ni ka bui ak film sudah. Mami papa sunaki hi. Naru dangret ni ak film. Okay. Kaya Isha ya kun on I don't know if I can now ni. Okay. Kita berkoi. Okay, ang kumi child artist ko po. Child actress so I mean. Tementap la yo skill lead mah. Hoy. To, sukan siya pagitan kita kita puran giklor belami nang ni. De tindan pi hang ni bro sansni. Orang sansi hoy. Naduh macam tayo ni try kam. Okay, pelatih kamu no macam teo mah. Hoy. Temu kalau mu dik tering ni kalau hektik bah jenjara. Ni kan. Hektik kenahi. Syukur kam match rum seneng baik. Temu ke dik tristom tu pi mtasi kalau kapan walang sukses ikani ka event mtasi mah. Ni tang mga bon Ke team tu pi. Hoy. Te kubli shubon ai ikani ka jikran tu pi but all the best mah. Future film tu pi berapa. Kubli shubon.